Ja sam Anela Tucaković, a ovo je DM Beauty Academy. Za Deboru Milano kreirat ću Ponekad sam zločesta luk. Nanosimo tečnu podlogu. Puder 24 ore Perfect. Namijenjen je za sve tipove kože i pruža savršenu pokrivenost. Puder nanosimo Debora kistom za tečni puder. Nakon tečne podloge nanosimo kameni puder, Nu Skin. Nu Skin se koristi na dva načina. U ovom slučaju koristimo ga kao kameni puder, odnosno matte finish. Ukoliko navlažite spužvicu koja se nalazi unutar kutice pudera, možete ga nanositi i kao kompaktni puder. Za korekciju obrva koristit ćemo 24 ore olovku za obrve. Oči ćemo šminkati Trio High Tech sjenama. Trio High Tech sjene karakteristične su po tome što ih možete koristiti na dva načina. Možete ih nanositi sa suhim aplikatorom i sa vlažnim aplikatorom. Najtamniju nijansu sjene nanosimo na uglove oka i na taj način kreiramo bademasti oblik očiju. Sjenu apliciramo Deborinim aplikatorom za sjene. Na sredinu kapka nanosimo srednju nijansu koja se nalazi u Trio High Tech sjenama. Najsvjetliju sjenu nanosimo u unutrašnje uglove oka te na područje ispod obrva. Nakon sjena nanosimo tuš Ultraliner. Ultraliner posjeduje tvrdu četkicu koja vam omogućava preciznije nanošenje tuša. Na trepavice nanosimo Lash Creator maskaru, od koje vaše trepavice zagarantovano rastu. Lash Creator maskara je također pogodna i za osjetljive oči. Na obraze nanosimo Natural Blush rumenilo koje u sebi sadrži minerale te koži daje prirodan i blistav izgled. Rumenilo nanosimo Debora četkom za rumenilo. Na usne nanosimo Milano Red Rouge. Milano Red Rouge na vašim usnama postojan je i do 10 sati. Usnama daje punoću i sjaj. Za preciznije nanošenje ruža koristimo Deborin kist za ruž. Jedan mali trik. Da bi vaše usne bile vizualno veće, nanesite sjajilo na sredinu gornje i donje usne. I za kraj, ovaj zločesti luk upotpunite senzualnim notama Iceberg parfema.